Bethe uzala bethe ufike wenza ivideo wangibiza ngehlangano angikwazi bethe futhi angihlangane nawe ora isifane ke saphendulana ke bethe uthe sewugcina bethe wathi umyovu omayogadi nanani wabala negama lami bethe wathi asihlangane ndawonye sise kuwe bethe ke mina angili nomfana wesiphuphu nje ngawe bethe ngakutshela ngathi ngizokuphendula after 1 month and 1 weeks bethe uma sawuphethe ilicense bethe ukuze ngiqhubeke ngiphendule in future wenza ivideo uphethe ilicense utshengisa abantu ukuthi bisilima kanjani bethe Kati mashiya amakhaya akithi bethe into yokuqala sifisa ukuba nayo empilweni ilicense ngoba iphupho lomfana ukuthi one day ayibone a driver sewusebenza iminyaka bethe ilicense awunayo bethe mhlathwe nje ngitshengise ilicense bethe ukuze ngizoqhubeka bethe nokuthi ngikutelaphe bethe kunzima ukutelapha umuntu ole phansi kuwe ongafinisho emaqakaleni vese license bethe yakho ususebenzile eGoli nakho kusebenzele naye license unayo ngiyivezele yona le kuphela nje una 8 years bethe usebenza la eGoli wehlwa isikole bethe weqa kwa grade 10 wazofunda wazosebenza la eGoli license namanje awunayo imali yakho idliwa omangumba la eGoli ngitshelise manje ukuthi na iphi license yakho bethe njengomuntu wesilisa inqwaba yabafana ifuna imisebenzi emaphaketheni inama license iphe yakho ukuze ngiphendule bethe ngizokuphendula mhla waveza ivideo yakho uphethe license ngesandla sakho uthi nansi uzume ngibone ufihle ID number yakho kuphela ngibone ngempela unayo license get indaba yakho wena uzana unambethe wena no umkhanqana lona ave uyenyanyisa mbethe Mgibe anogeza buku ukhuluma nathi lokhu yinwama sende yikumnyama yona Mgibe awufundi ukugeza uhleli nakuleyo venture yakho leyo okuzozophuma amaphela nembizi awufuni ukugeza naMgibe ngizokuphendula ngempela nami after 1 month and 1 weeks loqama ukuthi ufundeni yini 1 weeks qama ukuthi ufundile udrive iventure yomlungu akusiyo ngisho imoto yakhe iventure yomlungu okuzoze yakhona igxaza imbizi Mgibe